falava o tala mai Ausetalia le radio Samoa. Lo whenga nei le pāle mia o Ausetalia ma se vai aso whainga tāle nei foi vai aso, talo na toe te riu mai whono tanga wha malo na awa iai. Te tasio mata upu la walunga le te minei pe ora mata upu tu la whono, ma so tanga tau ngā luenga, ma suinga o lo fia whatinuina. O mata upu Industrial Relations Laws, ia maramana onga ia maua sa tali le tere le maulu i tau o lo whai maalia mai. Sa no le palemia le so le aia to ilo pe to tu i tu le malo longa le palemene mo le tau mawhanawhana ia mawhai ai o na maua le taimi e to e whatara noai se marienga i nei mata upu tau ngā nuenga. Wa whailoa i la tau o manu malo nei le Australia's Got Talent mo le tau sanga le nei lua whelua spururua manu malo i nai le whailonga tupe e se la wawhetala Ausetalia. O le tau sinionga le nei e to ono i la tau na maua le avano e le whanos, whatau tai e le pōna pō ma o wha masino, e au fiel te mai tai whaiata tifanga ma o stangata whaasara lau foi a Ausetalia o Kate Ritchie, o Shane Jacobson, Alicia Dixon, ma David Wellams. O le palo tai no le act po le tādeni au pito sidi sa tu ina lava i le au mai moa Ausetalia, e whai e ia la tau palota. O le tausanga mo mole nei le show o wala uri ai matale ni wha malo, ma wātili whelanu lanua i ai tale ni whaaria i le por kalamera nei tausanga. O le vaengala wa sola ma le manu malo le nei tausanga le auta mai tai, o le auta mai tai le Acrobatic Gymnastics Group, wa whaingoina Aquamacing. Wa whaamatala i le lātou sui o Maddie Lacey i le Channel 7, o se whaiunga wa sui ai o langa, ma o lātou whaaftaia fo i le atunu sa palota mo i lātou, e mei se fo i o tāleni uma sa whaalia i le tausinionga o le nei tausanga. Wa whaata mai le whainga malo le whetarale le vasa nei le whaiau nisi tū la whono fau e malo si atuanga i le whaonga ina o le whainga o le Buy Now Pay Later PNPL le ua toa tele tangata wa whaonga ina e mai se lawai tupulanga talavou mua lātou whataunga. O le whamtaranga sa whaia i le soe le minister o matauptau tupe Stephen Jones wa ta au ai suinga malapta i ai le atunu e meise le au unanga leo le awhenga i foi manisi o tuunga e peona mana o mio na whaia mo le mawai o se credit card po se nono ngā tupe foi. Whai mai le minister e mana na o i tangata ina ia wha mautinoa o lo sao meo lo whatulanga e pui pui ai la tau mai ia au unanga. O le PNPL au unanga o pito i taatele le tūlanga o whataunga le au fiai ma le au unanga le afterpay ma le SIP. O nisi lau vaenga ua whaata mai le malo le au no whaia i nei au unanga e au fiai le whaia o credit checks mō tangata e fia whaongaina ia foi au unanga. O nisi finangalo whaari o tangata le mata upule nei wata uai o loo le leila wale whaanga solongo ia au unanga le teminei o loo whaingo fie matali fo i le tele o taimi mana o miai e tangata whaataunga a ele o a ua o le whaasoa. Wai mai nisi, e te e whainga le mālolo tau whailo ane, o na te tau na pure lawa le tangata i e le whaonga ino ana tupe, ma le au nanga e mana o e whaonga ai. Ua whaamatu atu whai nisi o polo inga, mo le anga i ese lua o tangata mai le whaetu o Denili Quinn, le ua o atu ne i ele mai au tā whenga o vai tawhi i New South Wales. Wa fautua ina lo longa mai le pitonu o Condobolin ma Ewa Belong, a lo o whaawa wai pia ngā ruenga mo le toi whaama mai no pitonu e pei o Forbes, ma isi o na tua oi lea sa matua ia a fia la vai lo longa i le vai aso taluai. Wa ofo ina nei le Law Society a New South Wales le Sosoani, i mata uputalu tu la fono e meise i mea ua whaaleanga ina i lo longa anai ainga. O lo whale tonu lava le tau le telo vaenga o Ausetalia, o sini o lo o awhie matangi malalosi manisi vaenga o lo o awhie fo i lo longa. O lo o whapea fo na riputia mai le malalosi o matangi me le pone, whapea mato whatau tau i Queenselani, ti munga mawila mawhaititiri o sa whafuasei i nisi o vaenga. Ma le tala mulimuri nei mawhaiona whatau ina tālonga o sairi ngā sempini po finals, al taito fitu le rakapisa whai e Brisbane, mo le lua aso, as toa na imele aso sāna nafi, o na o le whale tonu o le tau. O le Oceania Rugby Sevens Challenge, na amata i le aso toa na ina tenei Brisbane, na malanga mai eile au taito fitu o tamai tai o le tātua tunu o le manusina. O le wha moe na o fiai au e valua le tūpau ari, ma leo no mai le tūpau tamai tai. Mata ina le tau mwhai le manusina le asa tatau na whinau ma Papua New Guinea le ipo au tū, pei tai le mwhenu whatau nuina le tālonga no tūlanga whale tono le tau i le fia na nafi. Whailo mai le whaia aonga le au i Tala Fou o tuina le malo i a Papua New Guinea, le no lātou whaia ina i tālonga amata, lona winga o le manusina wa mawaina le tūlanga lua o le tau sinionga, ai toi tariu i Samoa i le aso a tai ao.
E rei mautu mai sa whamtalanga I awa le tupau rii a le fitu a Ausetalia fa pe fo I male awa le tukuki pa poni kini matonga sa tulanga mawalungu fo I ala tau mawhainga. O nisi nei o awanua tāua mo le wha leia atile le tomai ta alonga tai tō fitu ma sa auni ai fo I au mo le sa irio awanua tau sinio ai ta msanga lalangi wha anga tama o le lakapita I tō fitu. Tala ia le video Samoa mo le nei